खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय कैन मेरिट लिस्ट पाब्लिश सुन लोगोसे बेयावनो दंबावो डाबल DLED कोर्स ODL मुड स' लोगोफोर जों दायो सेकेन्ड मेरिट लिस्ट ओंखारनो थांगासिनो दङ LP आरो UP टेटनि BTRनि जानाखि फार्स्ट लिस्टआव गोबां केन्डिडेटफोरनि एपइन्टमेन्ट मोनबाय आरो बेनि गेजेरावनो माखासे केन्डिडेटफोरा रिजेक्ट जादों दा बैफोर रिजेक्ट जानायनि जानाखि पस्ट बे पस्टआवनो गोदान सेकेन्ड मेरिट लिस्ट ओंखारगोन होननानै खबर फैनाय जादों जायफोर केन्डिडेटफोरा पॉइंट 1 पॉइंट 2 नि थाखाय थालांदों दा बिथांमोना सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव फैनायनि चान्स दङ आरो बेबायदिनो मोनसे पॉइंटआ जाहैबाय डाबल DLED कोर्स एन्ड ODL मुड दा बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन गुवारै बियो माबायदि आरो बियो माबायदि जाथावनो हागौ सासे मानसिनावनो माबोरै ODL मुडआवहाय माबोरै मोननै सार्टिफिकेट थानो हागौ निउसनिबो माबोरै थानो हागौ आरो SCRT ODLनिबो माबोरै थानो हागौ दा जों बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय गोबां कमप्लेन सोमजिदों जेरावनाखि NIOSनि केन्डिडेटफोराबो जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट फैनाय बे फाइनाल मेरिट लिस्ट फैनायाव बिथांमोननि नामाबो फैदों आरो बेबायदिनो गोबां केन्डिडेटफोरनि कुइसनबो फैदों जे जाय केन्डिडेटआ निउसनि कर्स लानाय निउसनि DLED लानायमोन दा बैफोर निउसनि DLED लानाय केन्डिडेटफोरा माबोरै SCRT ODLनि सार्टिफिकेट होखो बेबायदिबो मोनसे कुइसन रेज जादों आरो बेखौ लानानैबो BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथां JP ब्रह्म बिथाङाबो बे खोथाखौ बुंदों जे थानो हागौ सोरबा सासे केन्डिडेटनाव NIOSनि DLED सार्टिफिकेटबो थानो हागौ आरो SCRT ODL DLEDबो थानो हागौ दा बे जुदि थामारोब्ला सासे केन्डिडेटआवनो SCRT ODL DLED आरो NIOSनि ODL DLED बे माबोरै थानो हाथावगौ माबोरै जाथावथाव माबोरै एक्सेप्टेबल जों बिनि फुल डिटेल्सखौ सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय जानाखि NIOSनि कमप्लेन फैदों बे कमप्लेनखौ लानानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो कमप्लेन साबमिट खालामदों बाय मबाइल मेसेजनि गेजेरजोंबो खालामदों आरो रिटेन कपि एप्लिकेसननि गेजेरजोंबो खालामदों दा BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ टर्न चेक खालामदों जायफोरनि मुंखौ बा लिस्टखौ सिरियाल नाम्बारखौ खोन्था कमप्लेन होदों दा बिथांमोननि नेमखौ जुदि फाइनालि कारेक्टलि जुदि NIOSनि होननानै जुदि हमनो मोन्दोंब्ला बिनि एपइन्टमेन्टखौ डाइरेक्ट केन्सेल खालामहरदों बिथांखौ जइन जानायनिफ्राय जानगाराव दोनदों आरो जइन जादोंब्लाबो बिथांनि एपइन्टमेन्टआ केन्सेल जाफिनगोन आरो बै एपइन्टमेन्टआ केन्सेल जायोब्लानो जेसेबां केन्सेल जागोन जेसेबां पस्टआ केन्सेल जानानै लांदां थाफिनगोन दा बै लांदां थाफिननाय पस्टआव जेन्युइन केन्डिडेट जायफोर मोनाखै मेरिट लिस्टआव फैयाखै पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 एफा मार्कनि थाखाय बा पार्सेन्टनि थाखाय जुदि गालांदोंब्ला बिथांमोना सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव फैनायनि 100% चान्स दङ आरो पस्टआथ' जोंना अलरेडि लांदां जानानै दंखायो जिहेतु दाखालि डाइरेक्टर बिथाङा बुंखादों सानै निउसनि केन्डिडेटखौ डाइरेक्टलि हमनो मोनखादों होनदों डाइरेक्टराबो बेखौ गावनो खुगाजों फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंदोंमोन बिनि सायाव नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो NIOSनि जे सानै केन्डिडेटखौ जे रिजेक्ट खालामफिनदों बेनि स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोना डाइरेक्टरनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो सासे आजावदोंमोनबाबो जों जइन खालामहोआखै जों मोनथियाखै थारमाने जों आजावदोंमोन सासे आरो सासेखौ माने मोनथियैयाव स' नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय डाइरेक्टर बिथाङा मा बुंदों डाइरेक्टर बिथाङा गावनो बुंदों NIOSनि सानै केन्डिडेट दंमोन बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामफिननाय जाबाय बिथांमोनखौ आउट खालामफिननाय जाबाय बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट लेटार लादोंमोनब्लाबो बिथांमोनखौ जइन जानो होआसै मिस्टेकेलि बे जादों दा जानो हागौ टेकनिकेलि इसु जानो हागौ माबा एरर जानो हागौ बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बेयाव हाबसननो खोमा बेबायदि बुंदों दा टेकनिकेलि एरर जादों ना बेखौ मिथिखानानैनो सोसनदों बेखौ दा जों जेबो मिथिया जिहेतु कमप्लेनआ फैदों जायखौ सिनायदों बेखौ पाब्लिकफ्रा बेखौ कमप्लेन होयै बिसोरखौ आउट खालामनो रिकुवेस्ट खालामदों जिहेतु दानो जुदि बेबायदि NIOSनि केन्डिडेटआ जिहेतु सुप्रिम कर्टनिफ्राय अर्डार फैबाय होननानै रिजेक्ट खालामखाबाय BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेखौ नटिफिकेसनाव फोसावबाय आरो स्टेट लेभेलाव फोसावबाय दा बेबायदि फोसावनाय हिसाबै जुदि निउसनि केन्डिडेटफ्राबो जुदि हाबसननानै गेजेराव हाबखावनानै थायोब्ला अब्ला जों बेखौ माबोरै सिनायगोन दा जायफोर केन्डिडेटफ्रा सिनायदों मिथिखानाय गावनि खाथिनि बा सोरबा गावनि लोगो दा बिथांमोनखौ सिनायखानायफोरखौसो बेबायदि आउट खालामनो हाबाय दा माखासे सिनायि केन्डिडेटफोरखौ माबोरै आउट खालामगोन दा बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो नैबे जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनाय बे फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनायखौ गासिबो केन्डिडेटफोरनिखौनो जायफोर ODL मुडआव DLED लानाय बा SCRT मुडआव DLED लानाय एबा अन्यान्य जायखुनु कर्सजोंनो खालामनानै फैनाय बिथांमोननि गासिबो फार्स्ट टु लास्ट बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ रिचेकिं खालामनायनि जोबोद गोनांथि दङ बेखौ आं बेबायदि होननानै सानो दा जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनहा पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 नि थाखाय गालांदों बिथांमोना बिनि सायाव जुदि स्टेप लायोब्ला बिथांमोना 100% जब मोननायनि चान्स दङ ओरैनो जोंनि गेजेरावहाय डाइरेक्टर बिथाङा बुंनाय हिसाबै मोननै पस्ट खालि जाखाबाय
निउसनि केन्डिडेटफोर हाबदोंमोन बेवहाय आरो बिनि गेजेरावनो सासे मानसिनि अल्पना दास होननायनि सासे मानसिनानो मोननै नाम फैदों अब्ला बिनि पस्टआ मोनसे लांदां जाखाबाय अब्ला बे मोननैजों मोनथाम पस्ट जाखाबाय आरो बेबायदिनो सासे केन्डिडेटनि बिस्वास होननाय एसामिस मिडियामनि बेहायबो बिनि मुङा मोननै फैदों मोनसे पस्टआवनो जेनेबा इउपि पस्टआवनो बिथांनि मोननै नाम फैदों एसामिस मिडियामनि बेनियावबो मोनसे पस्टआ जुदि बेहा मेरिट दंखायोबा बेहा मोनसेया गालांगोन आरो मोनसे पस्टआ लांदां थाफिनगोन अब्ला मोनब्रै पस्ट जाखाबाय बे आरो डाइरेक्ट आरो जानाखि जोंना हाइकर्टनि अर्डार हिसाबै जोंना 902 पस्ट दंमोन बे 902 पस्टआव अनलि जोंनो 900 केन्डिडेटफोरनिल' एपइन्टमेन्ट होदों दा बेनि प्रुफखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन पस्टआ बेसेबां दंमारमोन दा नोंथांमोना नैखौ नाय हाइकर्ट अर्डारखौ दा गुवाहाटि हाइकर्टआव मोनसे केस सोलिदोंमोन 1999 भार्सेस बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि गेजेराव दा बेनि गेजेराव जानाखि केसा सोलिबाय थादोंमोन लास्ट मुहूर्तआव बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना बे केसाव जेनदों आरो बे केसाव जेननायावनो गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार होदोंमोन जे 1999 केन्डिडेटफ्रा 314टा पस्टखौ मोनगोन नैबे 1216 सायाव सेंसन जानायनिफ्रायनो अब्ला 314 बिथांमोना मोनबाय आरो 902खौ बिटिआरनि जेसेबां फ्रेश टेट क्वालिफाइ दङ बिथांमोननि थाखाय हगारनानै होनाय जाबाय एबा बिथांमोननि थाखाय होनाय जादों होननानै नैबे अर्डार कपियावनो बहाय रोखायै मेनसन दङ बाहाय अब्ला 902 पस्टआ जुदि रोखायै मेनसन दङब्ला अब्ला अनलि 900ल' पस्टखौ माने एपइन्टमेन्टखौ मोननै पस्टआव होबाय थांखो बे मोनसे गेदेर सोंलु सोमजियो दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे लास्ट पइन्ट्सखौ नाय 18 नाम्बार पइन्ट्सखौ बेवहायनो लिरनाय दङ दिस कोर्ट अन कन्सिडारेशन अफ द सबमिशन मेड बाय द लर्न काउन्सिल फर द पार्टिस एज वेल एज द मेटेरियल एवेलेबल अन रेकर्ड is of the consider opinion that the implement of the present applicant as party respondent number nibe respondent number jabai after the nature of the rate petition in a much as the applicant are neither proper parties nor necessary parties after accommodation of 314 teachers involved in the batch of rate petition there would still be 902 posts available for selection in terms of advertisement dated 17 January 2024. This court is also the consider opinion. दा लोगोफोर बेवहाय बुंदों जे 17 January 2024 आव जानाखि टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन फ्रेश टेट क्वालिफाइफोरनि थाखाय दा बिथांमोननि थाखाय बे एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय 902 पस्टखौ बेवहाय हगारनाय जाबाय होननानै बावनो रोखायै मेनसन दङ अब्ला नोंथांमोना साननानै लादो बेनिफ्रायबो मोननै पस्टआ आग्लायनानै दङ बा पेन्डिं दङ बे पस्टआ दा बे पस्टखौ मानि थाखाय एपइन्टमेन्ट होआखै बेखौ बुंनो हाया अब्ला दा जोंना पस्टआ अलरेडि फैखाबाय आरो बेबायदिनो सासे मानसिनि नेम लिस्ट बेयो सासे मानसिनानो मोननै नेम फैदों आरो एलपिआवबो फैदों इउपिआवबो फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बेनि केन्डिडेटनि जानाखि सिरियाल नाम्बार लिस्ट बे सिरियाल नाम्बार लिस्टआ एलपिआवबो दङ इउपिआवबो दङ आरो बेनि मुङा जाहैबाय कान्ता कावेरी बसुमतारी होननाय बे आरो दा बिथाङा लिगेल बिथाङा मोनखायो जायखिजाया मोनसे पस्टआव मोनखायो दा बिथाङा मोननै पस्टआव बे साख्रि मावनो हाया आरो एलपिआवबो मावनो हाया इउपिआवबो मावनो हाया मोननैखौबो बियो मावनो हाया खिन्थु मोनसे मावनो हागोन आरो एलपिखौ मावोबा इउपिखौ मावनो हाया इउपिखौ मावोबा बियो एलपिखौ मावनो हाया दा बिथाङाथ' निस्सय इउपिआव लाहैखागोन अब्ला इउपिआव लाहैयोबा अब्ला एलपिनि पस्टआ लांदां जानानै थाफिनबाय दा एलपिनि पस्टआ जुदि लांदां थाफिनोब्ला अब्ला बेखौ जानाखि मेरिट लिस्ट बेखौथ' पाब्लिश खालामफिनखानांखागोन दा डाइरेक्टर बिथाङा बेखौनो बुंदों जानाखि पस्टआ रिजेक्ट जानानै लांदां दङ दा बेफोर पस्टखौ रिपिटलि बेखौ सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंदों दा बेखौ डाइरेक्टर बिथाङा जे खोथाखौ बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय जानाखि निउसाव प्रेस रिलिज होदों बिथांमोना बे प्रेस रिलिजखौ नोंथांमोना फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै नोंथांमोना टर्न मोजाङै खोनासंनानै लाजोब आरो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि एनआइअसनि केन्डिडेटनि रिजेक्ट जानाय बे रिजेक्ट जानायनि जानाखि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों रिजेक्ट खालामहरदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा नोंथांमोना नायदो नैबेवहाय मेसेजजों रायलायहरनायाव बेवहाय कमप्लेन हरदोंमोन जे उमुक सिरियाल नाम्बारा बियो एनआइअसनि केन्डिडेट बेखौ मोजाङै रिचेकिं खालाम 100% बियो एनआइअसनि केन्डिडेट होननानै बेखौ कमप्लेन हरनाय जादोंमोन दा बे कमप्लेन हरनायनि गेजेरावनो जानाखि डिपार्टमेन्ट दङ डिपार्टमेन्टनि जानाखि खामानि मावग्रा आं बेखौ डाइरेक्ट खोन्थाला नोंथांमोना सोर बिथाङा खामानि मावदों बेवहाय नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ नोंथांमोनाबो हयथ' नोंथांमोनाबो मेसेजनि थ्रुयै कमप्लेन हरदों खोमा दा बिथाङा जानाखि नैबे कमप्लेन हरनाय बेखौ चेक खालामबाय चेक खालामनायाव बिथाङा रिप्लाइ हरदों येस इउ आर कारेक्ट हिज एपइन्टमेन्ट हेज बिन केन्सेल एन्ड इनफर्म द बिअ दा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो जुदि एनआइअसनि केन्डिडेटफोरा माब्रै सिङाव हाबनानै थाखो जेरावनाखि मोजाङै टर्न रिचेकिं खालामनानै बिसोरखौ बरनजोबदोंब्ला बे मोनसे गेदेर साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो जानाखि केन्डिडेटफोरनि अभिजुग
केन्डिडेटफोरनि अभियोगआ नैबेनोमोन जे बेयो 100% ट्रान्सपारेन्ट जायाखै जायनाखि मेरिट केन्डिडेटफोर बिथांमोनाथ' अलरेडि मोनखादों बेहाय जेबो माबा डाउट गैया खिन्थु नैबे डाउटसो जे माखासे जायनाखि मेरिटआवनो गैया पार्सेन्टेजआनो खम आरो सार्टिफिकेटआनो इनभेलिडखा बिथांमोननि केन्डिडेटफोरा बिथांमोन बायदि केन्डिडेटफोरा माब्रै मेरिट लिस्टआव नाम फैखो दा बेखौनो केन्डिडेटफ्रा डाउट खालामदों आरो बेखौ 100% जेनुइन जादों होननानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो बुङाखै 100% जेनुइन जादोंब्लाथ' बैफोर एनआइएसनि केन्डिडेटफोरा हाबनो हानाङामोन आरो जायनाखि सासे मानसिनानो डाबल नाम फैदों सासेनिल' फैनो हागौ सानै मानसिना मारै फैखो बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो बेबायदिनो गोबां अभियोग दङ आरो नोंथांमोना गाव गावनि जानाखि अभियोग दङब्ला नोंथांमोना बेखौ उइथ प्रुफ नोंथांमोना जुदि डकुमेन्ट्स मोनदोंबा बेनि एगेन्स्टआवहाय सोरबा केन्डिडेटनि एगेन्स्टआवहाय नोंथांमोना बेनि डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामनानै डाइरेक्टर अफिसाव नोंथांमोना उइथ एप्लिकेसन नोंथांमोना साबमिट हैनो हागोन आरो डाइरेक्टराबो रिकुवेस्ट खालामखादों सोरनाबा जुदि कमप्लेन दङब्ला नोंथांमोना रिटेन कपि साबमिट होफै जों बेखौ चेक खालामनानै नायगोन दा बेबायदिनो गोबां अभियोग फैदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय मा अभियोग फैदों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो बेबायदिनो जायनाखि अडिएल मुडनिखौ जों सावरायनोसै अडिएल मुडआ माबायदि मेटार दा डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों जे निउसनि केन्डिडेटमोन बिथाङा दा बिथाङा एससीईआरटीनि अडिएल सार्टिफिकेट होदों दा सासे मानसिनानो मोननै सार्टिफिकेट थानो हागौ बुंदों बिथांनाव एनआइएसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ आरो एससीईआरटी अडिएलनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ दा निउसनि दं होनदों खिन्थु दासिमाव जोंनाव जेनाखि माबा फैदों लिस्ट फैदों जोंनाव 6 जनसो लिस्ट फैदों बेहाय जों नायदों जे साब्रैया माने निउसनि नङा हयथ' बिसोर निउसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ खिन्थु एससीईआरटीनि आन्डाराव बिसोरो माबा बानायनाय डिएलएड बानायनाय हयथ' निउस थानोबो हागौ बिस्रा खिन्थु बिसोर जिहेतुके माने एससीईआरटीनि दंखायो बिस्रा बेनो इलिजिबोल गतिके बे जिनिसखौ दा बियो बेसेबां एक्सेप्टेबल रायजो राजा नोंथांमोनानो बेखौ बिजिरनानै नायदो आं बिनि प्रुफखौ होगोन नोंथांमोननो एससीईआरटी अडिएल डिएलएडआनो होन बा एनआइएसनि डिएलएडआनो होन बे डिएलएड कर्सआ अडिएल मुडनि डिएलएड कर्सआ 2017 to 2019 to 2019 बे मोनसे सेसनावल' डिएलएड कर्सआ फैदों अडिएल मुडआव अब्ला बे मोनसेल' सेसनाव अडिएल मुडआव डिएलएड कर्सआ फैदोंब्ला अब्ला सासे केन्डिडेटनावनो माब्रै डाबल डिएलएड सार्टिफिकेट थानो नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै नायदो बे माब्लाबाबो एक्सेप्टेबल जाया सासे मानसियानो मोनसे सेसनावनो माब्रै अडिएल मुडआव डिएलएड कर्सखौ लागोन बे माब्लाबाबो जाया आरो बे लादोंब्लाबो बेयो बिराद इलिगेल मानो होनोब्ला सासे मानसिया मोनसे सेसनावहाय डाबल कर्स खालामनो मोना बेबो अडिएल मुडआवहाय मोनसे रेगुलारबा आलदामोन मोनसे रेगुलार मोनसे अडिएलबा बे आलदामोन खिन्थु रेगुलारावथ' 100% हाखाया सोरबा रेगुलारावनो डाबल डिएलएड कर्स लादोंबा मोनसे सेसनावनो बे माब्लाबाबो जाखाया आरो बे कर्स लादोंबाबो बेयो इलिगेलखा बेवहाय लिगेल एक्सन जाखागोन आरो सोरबा केन्डिडेटफोर मोनसे सेसनावनो निउसनिजोंबो आरो एससीईआरटी अडिएलजोंबो बेबायदि कर्स लादोंबा बेबो इलिगेलखा आरो बै समावहाय रावबो बेबायदि मोनसे सेसनावनो एससीईआरटी अडिएल आरो एनआइएसनि अडिएल लाखानाय नंखाया मानो होनोब्ला बै समावहाय एनआइएसनि केन्डिडेटफ्राबो भेलिडजोंमोन आरो एनआइएसनि सार्टिफिकेटजोंबो गासिबो केन्डिडेटफ्रानो साख्रि मोनखांबाय अलरेडि दा बै समावहाय बिथांमोना माबोरै मिथिगोन जे एनआइएसनि डिएलएड सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय जों दा एससीईआरटी अडिएल लानांसिगोन बेबायदिथ' मालाबाबो जाखाया जुदि मिथिखादोंमोनब्ला जेसेबां एनआइएसनि केन्डिडेटफोर दंमोन बिसोर गासिबो एससीईआरटी मुडआवहाय अडिएल डिएलएडखौ लागौमोन दा दिनैसो सुप्रिम कर्टनि अर्डार फैनायनि उनावहाय एनआइएसनि डिएलएड कर्सआ इनभेलिड जाबाय होननायनि उनावसो जायनाखि एनआइएसनि सार्टिफिकेट दंमोन डिएलएड सार्टिफिकेट दंमोन बिथांमोनाव माब्रै एससीईआरटी अडिएलनि सार्टिफिकेट फैखो बे मोनसे गेदेर सोंलु दा रायजो राजा बिथांमोना बिनि सायावहाय भइस रेज खालामनांगौ जुदि इलिगेल हाबनानै दङब्ला बे इलिगेलफोरखौ टर्न बासि बिथांमोननि सार्टिफिकेटखौ रेजेक्ट खालामजोबनांगौ आरो बिथांमोननि जायनाखि मेरिट लिस्टनि नाम एबा एपइन्टमेन्ट लेटार बेफोरखौ गासिबो रेजेक्ट खालामजोबनांगौ जिहेतु दानि नैबे समावनो जुदि इलिगेला जुदि हाबदोंब्ला दा फैगौ समावबो जेसेबांनाखि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेवहायबोथ' बिथांमोना हाबलांखागोन सासे हाबनो मोनदोंब्लाथ' बे सासेया मोनदोंब्ला गुबुनाबो मोनगोन दा बै गुबुनाबो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन ओंखायनो जानाखि सासे हाबदोंब्लाबो बे सासेखौनो रेजेक्ट खालामथारनांगौ सासेयानो हाबदों बा सानैयानो हाबदों जेसेबांखि हाबा मानो जानाखि इलिगेल दङ बा 2 नाम्बारि खालामनानै हाबदों केन्डिडेटफ्रानो 2 नाम्बारि खालामदोंबो जानो हागौ बेवहाय डिपार्टमेन्टआ 2 नाम्बारि खालामाखैबो जानो हागौ केन्डिडेटआनो 2 नाम्बारि खालामनानै सार्टिफिकेटखौ स्केन खालामनानै बा माबा माबि मेनेज खालामनानै जुदि सार्टिफिकेट होदोंब्ला
अब्ला बे सार्टिफिकेटखौ टर्न चेक खालामनानै बेखौ मोजाङै रिचेकिं खालामजोबफिननांगौ आरो जुदि बेबायदि केन्डिडेटखौ मोनोब्ला बेखौ लोगो लोगो रिजेक्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ केन्सेल खालामनांगौ बेवहाय आङो पार्सनेलि सोरबा केन्डिडेटआ इलिगेलै हाबदों होननानै आं बेखौ बुंनो थाङाखै बा सोरबा सासेखौल' टारगेट खालामनानै बुंनाय जायाखै जुदि इलिगेल हाबदोंब्ला बे इलिगेला रिजेक्ट जाखानांगौ इलिगेलखौ जों रावबो सापर्ट खालामा खिन्थु जायफोर निउसनि आन्दारावहाय डिएलएड खालामनानै दा एससिआरटि अडिएलनि डिएलएड सार्टिफिकेट होबाय बेसो गेदेर कुइसन बेसो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना आं बे माखासे पइन्ट्सनि खोथाफोरखौ फोरमायबाय माखासे केन्डिडेटफ्रा बेबायदिनो गेजेराव बेबायदिनो हाबसन हुब्रन दङ ओंखायनो जोंनि डिपार्टमेन्टआ बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ मोजाङै टर्न चेक खालामजोबनांगौ जाहाथे सासेबो इलिगेल केन्डिडेटफ्रा बेवहाय हाबसननानै थानो हाया बेवहाय जोङो बुंनो हायो 100आव 80%आ बियो एकदम जेन्युइन जाखादों बेवहाय माने जायना मेरिट दंखायो बिसोर मोनखादों एकदम खिन्थु माखासे नैबे 20%सोआसो जायना मेरिट गैया जायना सार्टिफिकेटआ इनभेलिड खामोन आरो जायना पार्सेन्टेजआनो गैयामोन बिसोर मारै पार्सेन्टेजखौ बारायनानै मारै पिडब्लिउडि एनसिसि मारै सार्टिफिकेट होनानै बिथांमोना पार्सेन्टेजखौ बारायखो बेसोर मोनसे गेदेर साननो गोनां बाथ्रा आरो माखासे केन्डिडेटफोरनाव एनसिसिबो गैया अडिए माबा कालचारेल सार्टिफिकेटबो गैया आरो बेबायदिनो पिडब्लिउडिबो नङा दा बेफोरनि केन्डिडेटफोरनि नामा माब्रै फैखो साफा सानै दं बेबायदि साफा सानै गोबां कमप्लेन्ट फैदों दा बेखौ नैबे गाबोन टुइसडेआवहाय बेफोरनि केन्डिडेटफोरनि लिस्टखौ गाबोन कमप्लेन्ट हैजोबसिगोन गासिबो जुदि बेबायदि दंमारोब्ला बिथांमोना हमजाखागोन आरो एपइन्टमेन्ट लानानै जुदि जयनिं जाहैदोंब्ला जयनिं जानानै बिथांमोनखौ एसे गोबावजोंसो हमनो मोन्दोंब्ला अब्ला बिथांमोना जेरैबायदि हाइ स्कुल टेटआवहाय जेल जादोंमोन माखासे केन्डिडेटफ्रा 2 नाम्बारनि सार्टिफिकेट होनानै थिग बेबायदिनो नैबेवहायबो बेबायदि जेल जानांनो हागौ आरो जायफोर केन्डिडेटफ्रा इलिगेल हिसाबै हाबखानाय बिथांमोना दानो गावनो गाव बेखौ डिक्लेयार खालामनानै ओंखारलांनाया मोजांखा जुदि उननि समावहाय जुदि हमजायोब्ला दाथ' गोबां केन्डिडेटफ्रा सिनायखायो गाव गावनि एरियानि गाव गावनि खाथिनि लोगो दिगि बेखौ गासिबो सिनायजोबखागोन अब्ला जायफोर इलिगेल हाबखानाय बिथांमोना लासैनो जुदि गावनो ओंखाराब्ला गावनो सारेन्डार जायाब्ला बेयो उननि समावहाय जुदि हमजायोब्ला बे 100% जेलाव थांनांगौ जानो हागौ आरो दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे खोथाखौ फोरमायबाय जों इलिगेलनि एगेन्सै जेब्लायबो नांखानांगोन जुदि इलिगेलै केन्डिडेटफ्रा सोरबा हाबसनदोंब्ला बेखौ जोङो दानिफ्रायनो बेखौ दिहुनखानांगोन आरो दा सोरबा केन्डिडेटफ्रा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बियो एपइन्टमेन्ट मोनाखै ओंखायनो गुबुननि सायाव गोबां खोथा बुंदों बेबायदि नङा लोगोफोर जों एपइन्टमेन्ट मोनैनि सिगांबो बिनि एगेन्स्टआवहाय गोबां खोथा बुंबाय थाखादों इलिगेलनि हेंथायै जों गोबां नामबोखादों आरो दाबो आरो उननि समावबो बे इलिगेलनि एगेन्स्टै आङो एबा आंनि नैबे इउटुब चेनेला बड' इनफटेक इउटुब चेनेला बिनि एगेन्स्टै भइस रेज खालामबाय थागोन आरो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि ভিডিঅ' एसेनोसै गोजोन्थों थैंक ইউ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ চুন আৰু ইয়াতে আৰু এটা পইণ্টটো আছে ডাবল ডিএলএড কোৰ্ছ অডিএল মোড চ' বন্ধুসকল আমাৰ বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু টেটৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে ইতিমধ্যে চব এপইণ্টমেণ্টো লৈছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো লৈছে কিছুমান স্কুলতো জইন হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট পাব পৰা নাই আৰু যোনে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই তেখেতসকলৰ মেৰিটটো আছে মাৰ্কটো কাৰ্ড অফ আণ্ডাৰত আছে তথাপিও তেখেতসকলে মেৰিট লিষ্টত নামটো অহা নাই এইটো কিয়ৰ কাৰণে অহা নাই এইটো লৈ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কমপ্লেইন কৰিছে এই কমপ্লেইন কৰাটোকে লৈ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ জেপি ব্ৰহ্ম ছাৰৰ প্ৰেছ ৰিলিজ দি এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দিছে আৰু এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যনত তেখেতে কৈছে যাৰ যি প্ৰব্লেম আছে যাৰ যি কমপ্লেইন আছে আপোনালোকে নিজৰ কমপ্লেইনটোকে লৈ ডাইৰেক্টৰ অফিচত ছাবমিট কৰিব ৰিটাৰ্ণ কপি ছাবমিট কৰাৰ পাছত আমি এইটো টৰ্ণকৈ চেক কৰিম যদি ইন কেছ যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট ইলিগেল হিচাপত বা বাই চান্সলি মিষ্টেকেনলি টেকনিকেল এৰৰত যদি নামটো সোমাইছে তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ নামটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে আৰু ডাইৰেক্টৰ ছাৰে নিজেই কৈছে NIOSৰ কেণ্ডিডেট দুজন কমপ্লেইন কৰাৰ পাছত দুজন কেণ্ডিডেট অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে নিজৰ যোনটো স্কুলত এপইণ্টমেণ্টটো পাইছে সেই স্কুলত তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট জইন হ'বৰ কাৰণে গৈছিলে তেখেতৰ জইনিংটো লগালগ কেঞ্চেল কৰি দিছে বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে বুলি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে নিজে এইটো প্ৰেছ ৰিলিজত বা প্ৰেছ মিটত সেইটো কৈছে আৰু ডাইৰেক্টৰ ছাৰে যি কথাটো কৈছে এইটো আপোনালোকে এতিয়া শুনি লওক सासे आजावदोंमोनबाबो जों जइन खालामहोआखै जों मोनथियाखै थारमाने जों आजावदोंमोन सासे आरो सासेखौ माने मोनथियैयाव চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কৈছে এতিয়া NIOSৰ কেণ্ডিডেট যদি
মাজে মাজে যদি সোমাই আছে আমাৰ 900টা পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট দিছে 900টা পোষ্টতে যদি 4জন 5জন মান মাজত বা 10জন মান যদি মাজত যদি সোমাই আছে তেনেহ'লে তেখেতসকলক ফাইন আউট কৰি তেখেতসকলক ওলাই আনিব লাগিব আৰু বহুতজনে ইতিমধ্যে কমপ্লেইন কৰিছে কমপ্লেইন কৰাৰ পাছত যদি তেখেতসকলৰ নামটো বা নিউজ DLED বুলি তেখেতসকলক যদি ধৰা পৰে তেনেহ'লে তেখেতসকলক ৰেজেক্ট কৰি দিব তেখেতসকলৰ এপইণ্টমেণ্টছটো এতিয়া অলৰেডি আমাৰ যিখিনি ৰেজেক্ট হৈছে সেইখিনি ৰেজেক্ট হোৱা পোষ্টটো এতিয়া খালী আছে এতিয়া ৰেজেক্ট হোৱা খালী পোষ্টটো এইটোতো মেৰিট লিষ্টটো পাব্লিছ কৰিবই লাগিব কিয়নো আমাৰ বহুতজন এনেকুৱা মেৰিট কেণ্ডিডেট আছে য'ত নাম্বাৰ 1 পইণ্টছ 1ৰ কাৰণে পোৱা নাই কিছুমান পইণ্টছ 1ৰ কাৰণে পোৱা নাই কিছুমান পইণ্টছ 2 কিছুমান পইণ্টছ 3 অলপ পইণ্টছৰ কাৰণে পোৱা নাই মানে আৰু এটা দুটা পোষ্টটো যদি আৰু ইনক্ৰিজ হ'ল হয় তেনেহ'লে সেইগিলা কেণ্ডিডেটবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট পালে হয় এতিয়া ইলিগেল কেণ্ডিডেট বা ইলিগেল মই ডাইৰেক্টলি নকম মিষ্টেকেনলি হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা যদি সোমাইছে মিষ্টেকেনলি যদি তেখেতসকলৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ কেণ্ডিডেটছটো কেঞ্চেল কৰাৰ পাছত কেণ্ডিডেটছটো নহয় এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো কেঞ্চেল কৰাৰ পাছত যোনটো পোষ্টটো খালী হৈছে সেই পোষ্ট খালীত এই তলত যিকেইটা কেণ্ডিডেট আছে সেইবিলাকতো পাই যাব এপইণ্টমেণ্ট তো সেইটো এতিয়া আমাৰ মাজত NISৰ কেণ্ডিডেটে নহয় ইয়াতে বহুতজন বেলেগ কণ্ডিশ্যনত এনেকুৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে সোমাইছে য'ত মানে এজন কেণ্ডিডেটৰ নামে দুটা পোষ্টত মেৰিট লিষ্টটো আহিছে আপোনালোকে জানে অলৰেডি অল্পনা দাস তেখেতৰ নামটো দুটা আহিছে এটা পোষ্টতে LP হ'লেও বা UP হ'লেও এনেকুৱা এজন কেণ্ডিডেটৰ নামটো দুটা পোষ্টত আহিব নোৱাৰে আমাৰ এনেকুৱা দুজন কেণ্ডিডেট পাইছোঁ এজন কেণ্ডিডেটে দুটা নাম অহা দুজন আছে এটা বিশ্বাস আছে আৰু এটা অল্পনা দাস আৰু এনেকুৱাই আমাৰ বড়ো মিডিয়ামতো এজন আছে যাৰ মানে LPটো তেখেতৰ নামটো আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো তেখেতৰ নামটো আছে তেখেতৰ নামটো হৈছে কান্তা কাবেৰী কোৱা আপোনালোকে লিষ্টত চাব সেইটো ডাইৰেক্টলি ইয়াতে তেখেতে যে ইলিগেল সেইটো কোৱা নাই তেখেতে একদম 100% জেনুইন তেখেতক মই জানো 100% হয় কিন্তু সেইটো কথা হয় যে এজন কেণ্ডিডেটে খালি এটা পোষ্টতহে চাকৰি কৰিব পাৰে এজন কেণ্ডিডেটে দুটা পোষ্টত কেতিয়াও চাকৰি কৰিব নোৱাৰে যোনে কেণ্ডিডেটে সিলেকশ্যন হৈছে LP আৰু UP তেখেতে আপাৰ প্ৰাইমাৰীতহে জব কৰিব এইটোতো তেখেতৰ চইচ হিচাপত জবটো কৰিব তেখেতে যদি আপাৰ প্ৰাইমাৰী জব কৰে তেনেহ'লে LP লেভেলৰ পোষ্টটো এইটো খালী হৈ থাকিব LP লেভেলৰ যদি পোষ্টটো খালী হয় সেই পোষ্টটোকে মেৰিট লিষ্টত পাব্লিছ কৰিব লাগিব সো যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে তলত আছিল নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 পইণ্টছৰ কাৰণে পোৱা নাই সেইবিলাকতো পাই যাব এতিয়া এইটো পোষ্টত সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে যদি নাম ডাবল আহিছে বা কোনোবা কেণ্ডিডেট নিউজৰ সোমাইছে বা যিকোনো কেণ্ডিডেটে যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা মানে যদি ইলিগেল হিচাপত যদি ধৰিব পাৰি বা মিষ্টেকেনলি এৰৰছত যদি তেখেতসকলে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতসকলক ফাইন আউট কৰি ওলাই দিয়া হ'ব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈছেও যদি তেখেতসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো কেঞ্চেল কৰা হ'ব বুলি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে সেইটো নিজেই কৈছে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে আমাৰ যোনটো পোষ্ট সেই পোষ্টটো কিছুমান খালী হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ আৰু এটা দুটা পোষ্ট ইয়াতে খালী অলৰেডি হৈ আছে কিয়নো আমাৰ যোনটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা য'ত মানে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন আৰু 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজত এটা হাইকোৰ্টৰ কেছ চলিছিলে সেই হাইকোৰ্টৰ কেছৰ অৰ্ডাৰ মতে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে কেছত হাৰিছে কিন্তু যোনটো অৰ্ডাৰ কপিটো ওলাইছে সেই অৰ্ডাৰ কপিত পোষ্টৰ মেনশ্যন কৰা আছিলে অলৰেডি ইয়াতে আমাৰ টোটেল পোষ্টটো আছিলে 1216টা পোষ্ট আছিলে যোন SIO চেংচন নাম্বাৰটো আহিছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পৰাই 314টা পোষ্টটোকে 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক দি দিছে বুলি এইটো অৰ্ডাৰ কপিত আছে 314টা 1999ক দিলে ইয়াতে 902টা পোষ্ট 902 পোষ্টটো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে ফ্ৰেছ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে 17 জানুৱাৰী 2024ত সেই টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হৈছে বুলি সেইটো অৰ্ডাৰ কপিতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে সো এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া অলপ ভাবি চাওক যদি 902টা পোষ্টটো আহিছে তেনেহ'লে এপইণ্টমেণ্টটো কিয় মাত্ৰ 900টা কেণ্ডিডেটক দিলে এটা দুটা পোষ্টটো কিয় কাৰণে নিদিলে দুটা পোষ্টটো ক'ত থাকিলে সেইটো এটা মেইন ৰিজন এইটো আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগে ইতিমধ্যে অহাকালি এইটোৰ বিষয়ে অলৰেডি কুৱেশ্যনটো কৰিব এই বন্ধৰ কাৰণে যাব পৰা নাই ডাইৰেক্টৰ অফিচত এইটো পুৰা ডিটেইলছকৈ মানে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যি কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডাউটফুল আছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নাম ফাইন আউট কৰা হৈছে লিষ্টটো কৰা হৈছে আৰু যি মানে অভিযোগ আছে যি মানে কমপ্লেইন আছে সেইবিলাক ডাইৰেক্টৰ অফিচত অহাকালি টুইজডেত অফিচ খোলা আছে তাতে ছাবমিট কৰা হ'ব বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে দিব ইয়াতে অনলি এজন কেণ্ডিডেট নিদিব বহুতজন আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুতজন নিউজৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে অন্তৰ্ভুক্ত আছে বুলি ইয়াতে কমপ্লেইনটো আহিছে সেইটো আহিছে সঁচাকৈ আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰাও যোনটো প্ৰেছমিটটো দিয়া হৈছিলে ডাইৰেক্টৰ এইটো নিজে এইটো স্বীকাৰ কৰিছে ইয়াতে আৰু মেছেজ জৰিয়তে কিছুমান কমপ্লেইনো দিয়া হৈছে কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছত তেখেতে তাৰ
এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটোকে কেঞ্চেল কৰিছে আপোনালোকে এইটো চাব আৰু কাৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে এইটো মই নেমটো নকওঁ আপোনালোকে অলৰেডি জানে আপোনালোকে মেছেজ জৰিয়তে আপোনালোকে কমপ্লেইনো দিছে ইয়াতে মেছেজটো কৰিছে যে এজন কেণ্ডিডেট তেখেতৰ নেমটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো অমুক তেখেতক ৰিচেকিং কৰিব লাগে তেখেতৰ ডকুমেণ্টছটো এইটো কমপ্লেইনটো কৰা হৈছে পিছত তেখেতে ৰিচেকিং কৰিছে আপোনালোকে মেছেজটো পঢ়ি চাম অলপ পিছত তেখেতে অলপ পিছত ৱাইট কৰি চাব বুলি কৈছে তাৰপিছত তেখেতে চাইছে তেখেতে ৰিচেকিং কৰিছে ৰিচেকিং কৰাৰ পাছত তেখেতে আৰু এটা মেছেজটো দিছে ইউ আৰ কাৰেক্ট হিজ এপইণ্টমেণ্ট হেজ বিন কেঞ্চেল এণ্ড ইনফৰ্ম দ্য BO থেংকছ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে যি কেণ্ডিডেটবিলাকক চিনি পায় যি কেণ্ডিডেটবিলাকক ফাইণ্ড আউট কৰি আপোনালোকে ওলাব পাৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফিচত কমপ্লেইনটো ছাবমিট কৰিব লাগে আৰু কমপ্লেইনটো ছাবমিট কৰাৰ পাছত ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা সেইটো ভালকৈ ৰিচেকিং কৰিব ৰিচেকিং কৰাৰ পাছত তেখেতসকলক যদি সঁচাকৈ যদি তেখেতসকলে নিউজৰ কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলে মিষ্টেকেনলি যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতসকলক আউট কৰা হ'ব সেইটো 100% এইটো আউট কৰা হ'ব আৰু যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকে আউট কৰা হ'ব বা আউট কৰি যি পোষ্টটো খালী থাকিব সেই পোষ্টৰ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব সেইটো আৰু যোনজন কেণ্ডিডেটবিলাকে অলপ পইণ্টছৰ কাৰণে চাকৰিটো পোৱা নাই তেখেতসকলে ইয়াতে চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে চান্স আছে চ' ইয়াৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে জেনিউন কেণ্ডিডেটবিলাকে এতিয়া ইয়াৰ এগেইনষ্টত মানে ওলাব লাগে আৰু আপোনাৰ লগত কমপ্লেইনছটো দাখিল কৰিব লাগে সেইটো এপইণ্টমেণ্টটো যোনটো LP আৰু UP টেটৰ এপইণ্টমেণ্টছটো 100% জেনুইন বুলি মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ ইয়াতে 80% জেনুইন হৈছে জেনুইন এইটো কিয় কাৰণে ক'লোঁ মই ইয়াতে মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট যদি পুৰা 100% যদি জেনুইন হ'লে হয় ইয়াতে এনেকুৱা টেকনিকেলি ইৰৰ হিচাপত বা নিউজৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে বা এজন কেণ্ডিডেটে ডাবল নাম আহিছে সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে হয় ষ্টেট লেভেলত যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিয়া হয় ইয়াতে কোনো এনেকুৱা ছিষ্টেমতে নহয় কোনো এনেকুৱা এজন কেণ্ডিডেটে ডাবল নাম এইটো কেতিয়াও নাহে বাই চান্সলি LP UP এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু UPতে ডাবল এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় তাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰো ছেম এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বেলেগ হ'লে এইটো বেলেগ কথা আছিলে টেটৰ যোনটো এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইটোও ছেম ত' ছেম এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ কেনেকৈ নামটো আহিব চ' এতিয়া আপোনালোকে ফাইণ্ড আউট কৰি এইটো ওলাব লাগে আৰু কমপ্লেইনটো আপোনালোকে ছাবমিট দিব লাগে এইটোৰ ভইচটো ৰেজ কৰিব লাগে কিয়নো আমাৰ মাজত যিমানজন জেনুইন কেণ্ডিডেট বা লিগেল কেণ্ডিডেট সেইবিলাক মানে থাকি নাযায় যোনে মানে ইলিগেল কেণ্ডিডেট সেইবিলাক চবেই মানে আউট হ'ব লাগে আৰু ইয়াতে আমাৰ এনেকুৱা বহুতজন কেণ্ডিডেট আছে যাৰ নাম্বাৰটো কম আছে মাৰ্কটো কম আছে তেখেতসকলেও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতসকলে হয়তো PWD চাৰ্টিফিকেট দিছে চাগে কিছুমান NCC বা স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে চাগে কিন্তু PWD চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা NCC চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা যিকোনো কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেটেই হওক সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটগিলা অফিচিয়েলি বা জেনুইন চাৰ্টিফিকেট হয় না নহয় সেইটোও চেক কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ মাজত এনেকুৱা বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কমপ্লেইনটো ৰেজ কৰিছে ইতিমধ্যে বহুত কমপ্লেইন জমা হৈছে আকৌ অহাকালি এইটো বহুত কমপ্লেইন ছাবমিট হ'ব ৰিটেন কমপ্লেইন লেটাৰটো ছাবমিট কৰা হ'ব এতিয়া ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছটো কেনেধৰণৰ হ'ব এইটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ যিকেইটা কেণ্ডিডেটবিলাকে আউট হৈছে ৰেজেক্ট হৈছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পাছত আকৌ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছটো কৰা হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে ডাবল DLED কৰ্চ ODL মোড এইটো বহুত মানে আলোচনা কৰিব লগা বা এইটো বিষয়ত মানে নজৰ দি লগা বহুত মানে কথা আছে কিয়নো ডাইৰেক্টৰ ছাৰে এটা কথাটো কৈছে যেতিয়া প্ৰেছমিটটো দিছিলে সেই প্ৰেছমিট দিয়াত তেখেতে কৈছে যে এজন কেণ্ডিডেটৰ তাৰ NISৰ DLED চাৰ্টিফিকেটো থাকিব পাৰে আৰু SCRT আণ্ডাৰত ODL মোডত DLED চাৰ্টিফিকেটো থাকিব পাৰে এই কথাটো কৈছে কিন্তু তেখেতে যি কথাটো কৈছে সেইটো কিমান একচেপ্টেবল মানে থাকিব পাৰে বুলি কৈছে 100% আছে বুলি কোৱা নাই যদি এনেকুৱা আছে এজন কেণ্ডিডেটৰে নিউজৰ চাৰ্টিফিকেট আছে SCRT ODL চাৰ্টিফিকেটো আছে সেইটো কিমান একচেপ্টেবল হয় কিমান জেনুইন হয় সেইটো আপোনালোকে অলপ ভাবি চাব এতিয়া ডাইৰেক্টৰ ছাৰে যি কথাটো কৈছে সেইটো আপোনালোকে অলপ শুনি চাওক তেখেতে বড়ো লেংগুৱেজত কৈছে আপোনালোকে বড়ো লেংগুৱেজত যদি বুজি পায় আপোনালোকে নিশ্চয় সেইটো গম পাব আপোনালোকে আগত শুনি লওক दा निउसनि दं होनदों किन्तु दासिमाव जोंनाव जेनाखि माबा फैदों लिस्ट फैदों जोंनाव 6 जनसो लिस्ट फैदों बेहाय जों नायदों जे साब्रैया माने निउसनि नङा हयथ' बिसोर निउसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ किन्तु SCRT नि आन्डाराव बिसोरो माबा बानायनाय DLED बानायनाय हयथ' निउस थानोबो हागौ बिसोरा किन्तु बिसोर जिहेतुके माने SCRT नि दंखायो बिसोरा बेनो इलिजिबल गतिके बे जिनिसखौ हय बे आरो ओंखायनो जोङो सानदों मा जे इन केस जुदि बोरैबा ओंखारबावोबा जों बेखौबो रेक्टिफाइ বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কি কথাটো কৈছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কথাটো কৈছে যে 6জন কেণ্ডিডেটৰ কমপ্লেইনটো আহিছিলে সেই 6জন কেণ্ডিডেটবিলাকে নিউজ বুলি কমপ্লেইনটো আহিছিলে কিন্তু তেখেতসকলৰ যোনটো নিউজ বুলি কমপ্লেইন আহা সেইটো নিউজৰ নহয় এইটো SCRT আণ্ডাৰত DLED কৰা বুলি কৈছে
আৰু এই মাজতে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে যে এজন কেণ্ডিডেটে দুটা মোডত চাৰ্টিফিকেটো থাকিব পাৰে, নিয়ছৰো থাকিব পাৰে, SCRTও থাকিব পাৰে, এই কথাটো কৈছে। কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যাৰ কেণ্ডিডেটৰ অলৰেডি নিয়ছৰ ODL মোডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেখেতৰ আকৌ নতুনকৈ SCRT আণ্ডাৰত ODL চাৰ্টিফিকেট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটো 100% এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যদি তেখেতে NOSৰ যদি আছিলে, যদি SCRT ODL চাৰ্টিফিকেট দিছে, সেইটো কিন্তু 2 নম্বৰী কৰা হ'ব। এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে এইটো অলপ ভাবি চিন্তি চাব, কিয়নো যেতিয়া ODL মোডৰ DLED কোৰ্চটো আহিছিলে, সেই DLED কোৰ্চটো 2017 to 2019 এই এটা ছেছনত, এই এটা ছিংগল ছেছনত ওৱান টাইম কোৰ্চৰ কাৰণে সেই DLED ODL মোড কোৰ্চটো দিয়া হৈছিলে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এই DLED কোৰ্চটো দিয়া হৈছিলে। চ' 2017 and 19ত যদি সেইটো DLED কোৰ্চটো দিয়া হৈছে, যদি এইটো অসমত হৈছে, এইটো অসমতো কৈছোঁ মই, 2017 and 2019ত SCRT আণ্ডাৰত যদি DLEDটো কৰা হৈছে আৰু অসমৰ বাহিৰত যদি ODL মোডত DLED কৰিছে, সেইটো অলৰেডি ৰেজেগে হৈছে চবৰে। বাহিৰৰ ODL মোডত DLED কৰাবিলাক বা ৰিচাৰ্চ কৰা বা ডিগ্ৰী কৰা সেইবিলাক চব মানে একচেপ্টে কৰা নাই। এতিয়া অসমৰে হ'ব। যদি NIOSৰ আণ্ডাৰত যদি DLED কৰা আছিলে, তেখেতে SCRT ODL মোডত কেনেকৈ কৰিলে? 2017 and 19ত এটা ছেছন আছিলে, সেই ছেছনত অনলি ওৱান ছিংগল টাইমত মানে DLED কোৰ্চটো আহিছিলে। চ' সেই টাইমতো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নাছিলে। যেতিয়া 2019ত পাছ আউট হয়, বহুতজনে NIOSৰ চাৰ্টিফিকেট দি বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে। চ' সেই টাইমত কেনেকৈ যোনে মানে কেণ্ডিডেটবিলাকে NIOSৰ কোৰ্চ কৰিছিলে, তেখেতসকলে কেনেকৈ গম পাইছে যে মোৰ NIOSৰ চাৰ্টিফিকেটটো নচলিব, এতিয়া মই SCRT ODL কৰিব লাগিব? এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো বৰ্তমান যিকেইটা কেণ্ডিডেটবিলাকে NIOSৰ চাৰ্টিফিকেট আছিলে, NIOSৰ চাৰ্টিফিকেটটো চেঞ্জ কৰি SCRT ODL যদি চাৰ্টিফিকেট দিছে, এইটো 100% এইটো ইলিগেল হয়। 100% তেখেতে চাৰ্টিফিকেটটো 2 নম্বৰ কৰিছে, এইটো হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকে NIOSৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান SCRT ODL মোডৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে, সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটবিলাকে ৰিচেকিং কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকে সেইটো কমপ্লেইনটো ছাবমিট কৰিব লাগে। এইটো বিষয়ে অহাকালি এইটো ছাবমিট মই অলৰেডি কৰিমেই। মোৰ কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীবিলাকে সেইটোকে লৈ ছাবমিট কৰিবই, কিয়নো তেখেতসকলে নম্বৰ 1, নম্বৰ 2, নম্বৰ 3 এনেকুৱা পইণ্টৰ কাৰণে চাকৰিটো পোৱা নাই। এনেকুৱা যদি 2 নম্বৰী কৰি যদি চাৰ্টিফিকেটটো 2 নম্বৰী কৰি যদি এনেকুৱা যদি এপইণ্টমেণ্ট লৈছে, তেনেহ'লে যোনে মানে ৰেগুলাৰ মোডত DLED কৰিছে, জেনুইন কেণ্ডিডেট, তেখেতসকলেতো জব পাব লাগিছিল। তেখেতসকলে কিয় নাপাব? ইলিগেলৰ কাৰণে বা 2 নম্বৰী কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যদি লিগেল কেণ্ডিডেট, জেনুইন কেণ্ডিডেট যদি থাকি যায়, তেনেহ'লে এইটো আৰু কিমান মানে ডাঙৰ এটা মানে 2 নম্বৰী কৰা কামটো হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে, জেনুইন কেণ্ডিডেটবিলাকে সেইটোৰ এগেইনষ্টত লাগিব লাগে, যিমানজন লিগেল কেণ্ডিডেট আছে। এতিয়া বহুতজনে মোক ভাবিব পাৰে তেখেতে জব পোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে কথাটো কৈ আছে। এইটো এনেকুৱা নহয়। মই যেতিয়া নেকি টেডৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াই নাছিলে BTCত, সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট নিদিয়া আগৰ পৰাই মই ইলিগেলছ এগেইনষ্টৰ কথা কৈ আছোঁ। বৰ্তমানো কৈ যাম, আগতো কৈ যাম, আৰু যিমান দূৰলৈকে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিম, তেতিয়ালৈকে মই ইলিগেল যিমান হ'ব, অনলি এডুকেশ্যন ছেক্টৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰতো ইয়াৰ এগেইনষ্টত ভইচটো ৰেইজ কৰি যাই থাকিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ ছাৰো কৈছে, আপোনালোকৰ যি অভিযোগ আছে, যদি এনেকুৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে আছে, আপোনালোকে কমপ্লেইনটো ছাবমিট কৰিব, আপোনালোকৰ কমপ্লেইনটো ভালকৈ চাই লোৱা হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে। চ' এনেকুৱাই বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে লাহে লাহেকৈ আউট হৈ আছে, আৰু আগন্তুক দিনতো লাহে লাহেকৈ আউট হ'ব। এতিয়া ডাইৰেক্টৰ অফিচত চবৰে কেণ্ডিডেটবিলাকক কমপ্লেইনবিলাকক মানে লগালগ চাই দিয়া আৰু অলপ মুস্কিল হয়। লাহে লাহেকৈ চাব চবৰে যিমানজন কেণ্ডিডেটৰ কমপ্লেইনছ আছে সেইবিলাক। আৰু কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটবিলাকে যদি সোমাই আছে 2 নম্বৰ কৰি চাৰ্টিফিকেটটো 2 নম্বৰ কৰি যদি সোমাই আছে, তেনেহ'লে তেখেতসকলে যদি পিছত যদি ধৰা পৰে, তেখেতসকলৰ বহুত মানে ৰিস্ক আছে। কিয়নো আপোনালোকে এটা মন কৰিব, যেতিয়া মানে হাই স্কুল টেডৰ এপইণ্টমেণ্টটো হৈছিলে, হাই স্কুল টেডৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে চাৰ্টিফিকেট স্কেন কৰি, মানে টেডৰ চাৰ্টিফিকেটটো স্কেন কৰি তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্টটো লৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সেইটো কেতিয়া হৈছিলে। হাই স্কুল টেডৰ এনেকুৱাই বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ধৰা পৰিছে আৰু তেখেতসকলে জেলতো যাব লগা হৈছে। চ' যোনটো এতিয়া বৰ্তমান LP আৰু UP টেডতো যদি এনেকুৱা যদি কৰিছে, চাৰ্টিফিকেটটো স্কেন কৰি, NIOSৰ আছিল, NIOSৰটো চাৰ্টিফিকেটটো ওলাই লোৱাৰ পিছত SCRT ODL চাৰ্টিফিকেট দিছে। যদি SCRT ODL চাৰ্টিফিকেটে যদি স্কেন কৰি বা 2 নম্বৰ কৰি তেখেতসকলে যদি ছাবমিট কৰিছে, ফাইনেলি তেখেতসকলক যদি ডকুমেণ্ট চেকিং কৰাত যদি ধৰা পৰে, তেখেতসকলে মানে জেলত যাব লগা হ'ব, এইটো বাধ্য হ'ব। আৰু সেইটো চবেই কেণ্ডিডেটবিলাকে চিনি পায়। আমাৰ অল BTRত যিমানজন কেণ্ডিডেট আছে, তেখেতসকলে এতিয়া লাহে লাহেকৈ ফাইন আউট কৰি আছে। যোনে মানে NIOSৰ আছিলে, তেখেতসকলে SCRT ODL চাৰ্টিফিকেট দিছে, বা কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটবিলাকে NIOSৰ কেণ্ডিডেট এতিয়া বৰ্তমান NIOSৰ নামতে তেখেতসকলে অন্তৰ্ভুক্ত আছে, তেখেতসকলক ফাইন আউট কৰি এদিন নহয় এদিন তেখেতসকলে ওলাই আহিবই।
আৰু যোনে যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে এনেকুৱা যদি সোমাই আছে তেখেতসকলে এতিয়াই তেখেতসকলে সাৰেণ্ডাৰ কৰি নিজৰ যোনটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সেইটো সাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে বা সাবমিট কৰিব লাগে মানে অফিচত ৰিসাবমিট কৰিব লাগে আৰু যদি নকৰে বাই চান্সলি পিছত যদি ধৰা পৰে তেখেতসকলে নিজৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰবলেমছ আছে সেইটো এতিয়া আপোনালোকক এইটো মই জনাই দিলোঁ এতিয়া মই নকওঁ যে কোনোবা কেণ্ডিডেটে ইলিগেল হয় উমুকে ইলিগেল এতিয়া মই এইটো নকওঁ কিয়নো এইটো থাকিব পাৰে আৰু যিমানজন এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে আপোনালোকে কমপ্লেইনটো সাবমিট কৰিব পাৰে এতিয়া ময়ো অহাকালি সাবমিট কৰিম সেইটো কমপ্লেইনটো এইটোৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিছুমান কেণ্ডিডেট এনেকুৱা আছে কিছুমান কেণ্ডিডেট ধৰাও পৰিছে আৰু যিকেইটা কেণ্ডিডেটবিলাকক ধৰা পৰিছে তেখেতসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটোকে কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটো ডাইৰেক্টৰ ছাৰো এইটো নিজে কৈছে সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টা